بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله öz ayetine estağfurullah billah ve laqad yessarnal Kur'ane lizzikr fehel min muddekir. Sadakallahul azim. Ve laqad yessarnal Kur'ane lizzikr. Men Kur'an'dı jattağanğa jеңil kılıp düşürdüm deydi Allah. Ve laqad yessarnal Kur'ane lizzikr. Men Kur'an'dı silerge jattooga aябай жеңил, ыңгайлуу kılıp düşürdüm. Fehel min muddekir. Бар бесілерін араңардан Құран жаттай тұрған деп Аллах сұрап атады. Қарағыла. Аллах Құранды біздің жүрегімізге жеңіл орын отырғанын қылып жөнеткен. Болғаны бізден әрекет керек. Құрандың айы болған ұйық Рамазан айда Құран қармап оқи албаған инсан ал чорқоқ инсан. Ұйық Құрандың майрамы болған ұйық Рамазан айда Құранды жаттай албаған инсан ал алсыз инсан. Маға 3 күн мұрда біреу келіп кетті. Біз 46 мешітте хатмы Құран өткөріп атабыз. 20-сында 1 айлық, қалғанында 15 күндік, қалғанында мынчалық. Ошол 46 мешіттен içінен 1 мешітте 1 күндік хатым Құранымыз бар, барып қатысып берің деп шақырып келіптір. Құфтаннан кейін Suhurga çeyin, sarlığa çeyin Kur'an'da baştan ayak hafizler turup arkada adamlar taravihke ihta kılışıp Kur'an'da baştan ayak bir günde hatım kılışadı. Bir günde adamlar azır Kur'an'da bir hatım kılıp bütüştü. Kebirler 2 hatım kılıp büttü. Kebirler 3 hatım kılıp büttü. Siz meyle hatım kılban. Biroq Hatım деген Kur'an'da baştan ayak okup çıgı деген. Eğer sizden çolonuz жоқ bolsa, vaqtınız tiyibese, anda ıyık Ramazan aydağı gündüzgü gündün 5 namazından keyin 1 saat vaqtınızı uşul jerdegi hafizlerge bölüp, men ıyık Ramazan aydan algan sabagım uşul bolsun, azdıgım. Men muno sürelerde jattaşım kerek dep vaqtыңызды bölgülü. Ramazan çıgıp ketip bartadi. Rabiha men rabiha Khasira men khasira. Ramazan бұл bir çoğ düngünön bekir tarqatıla turgan bazar siyaqtu. Rabiha men rabih. Mında paydalangan paydalanıp kaldı. Khasira men khasir. Ziyanға uçuragan ordu tolğu ziyanға uçuradı. Allah Kur'an'da estağfirullah. Ve laqad yessarnal Kur'ane lizzikr fehel min muddekir. Kur'an'dı jattooga ötө ыңгайлуу жеңил kılıp düşürdüm. Бар barаңардан Kur'an жаттай тұрған деп Allah сұрап атады. Бар ауыздан. Анда ұйық Рамазан айдың күндізгі күнін текке кетірбей. Bir аяттан болса дағы Kur'an жаттайлы. Бұйырса ертеңгі сабағымыз, иншалла, егер Рамазан сөйлесе деп башталады. Егер Рамазан сөйлесе. Егер Рамазан сөйлей тұрған болса, сізге анан бізге эмнелерді айтып бермек. Егер сіз тұтып атқан ороза сөйлесе, өзіңізге эмнелерді ғана айтып бермек. Анда бұл сабағымыз ертеңгімізге қоялы иншалла. Бүгінгі сабақ Құран қолыңыздан түшпесін. Тек жерде чаңдап жатып қалбасын. Егер де Құранды арабчасын оқыған таптақыр тіліңіз келбесе, бұйыл жөн ғана анын тамғаларын оқып жаттоо менен баштаң. Бирок үйдөгү текчеңизде Куранның кыргызчасы, Пайгамбардын өмүр баянынын кыргызчасы жана башка китептердин котормолору бар. Ошолорду окуу менен алек болуң. Имам А'зам Абу Ханифа, Имам Шафии рахматуллахи алейх булардын бүт бардыгы ыйык Рамазан айда Куранды 60 жолу хатым кылышчу экен. Ыйык Рамазан айда Куранды 60 жолу. Ошондо бир күндө канча хатым? Bir günde 2 hatım. Bir günde 2 hatım. Göңүл bölse bolat eken. Men umraga barganımda Bağımdat namazdan 1 saat murda Ka'baga etikaf niyeti menen girem.
Bir күндік ниет қылам. Ертесі бағымдатта уағым түгөнөт. Бирок 24 сааттын ичинде мен хатым кылып 45 күн турдум ошол жерде. 24 сааттын ичинде Кур'анды 3 жолу хатым кылып, 4-сүн 15 пара окуганда убактым түгөнөт экен. Bir günde Kur'an'da 3 жолу хатым кылып, 4-сүн 15 bölügün okuganda bağımdat болот. Этикафтан чыгам, мейманканамага барам, барып эс алам, жуунам, дарат алам, кийимди алмаштырам, кайрадан шамга кирип калышым керек, шамдан мурда. Эртеси шамда, кийинкиси багымдатка, кийинкиси шамда болуп, ошентип өзүмдү сынадым. Көрсө 4-5 хатым кылганга жетишмекмин. Каабада мен 4 же 5 хатым кылганга жетишмекмин. Бирок ортодо багымдат, бешин, асыр, шам, куфтан деген намаз бар. Куптандан кийин дароо 20 ракет таравих намазы бар. 20 ракет таравих намазы бүткөндөн кийин 1 саат дагы адамдар чай ичүү, кофе ичүү, башка нерсе жеш менен алек болсо, мен 1 саат дагы Кур'ан окуу менен алек болом. Анткени 1 сааттан кийин кыямул лайл башталат. 10 ракет тахажжуд намаз башталат. Ушуларды окуп атып, Кур'анды 3 хатым, 4-сүндө 15 пара болгондо убактым түгөнүп калат. Эгерде таравих болбой, жөн башка айларда барып калсаңыз, анда сиз 4-5 жолу хатым кылганга жетишесиз. Ыйык Рамазан айда Каабада кылган 1 хатым Кур'анды 1 окуп чыгуу 100 000 жолу окуп чыккандай соопка ээ болосуз. Азыр ыйык Рамазан айда өзүбүздүн жергебизде 1 хатым 700 хатымдын соогун алып келет азыр. Ушул жерде, анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан. Аллах Таала өзү Кур'анда айтат. Ыйык Рамазан айда силер жасаган иштер ар бири 10-дон 700ге чейин көбөйтүлөт. Силердин окуган бир ихласыңар 700 ихластын соогун алып келет иншалла. Келгиле, ыйык Рамазан айдын сабагы баштагыла Фатиха, анан майда сүрөлөрдөн Нас, Фалак, Ихлас, Масад, Таббат яда Аби Лахаб. Анан кийин Наср, Иза жаа Насруллах. Анан Кафирун, Кул я айюхал кафирун. Анан Каусар, Инна а'тайнак. Анан Маун, Арайта аллади. Анан Курайш илаф. Анан Фил. Ушинтип майда сүрөлөр менен кете берейли. 2-3 сүрө менен намаз окуп жүргөндөр бар да, алар үчүн азыркы тил менен айтканда шанс, мүмкүнчүлүк берилди. Жаттап ал. Анткени ыйык Рамазан айда адамдын мээси дагы тез кабыл алат, жакшы кабыл алат. Шайтандар кишенделген. Келгенде баштайлы. Амин. Аллахумма иннека афуун карим. Аллахумма иннека афуун карим. Аллахумма иннека афуун каримун тухиббул афва фа'фу анна я рахим. Аллахым ыйык Рамазан айда кол көтөрүп алакан жайып өзүңдөн сурарыбыз. Кур'ан окууну бизге жеңил кылгын я Рабби. Ыйык Рамазан айдын, Кур'андын, исламдын, имандын нурун жүрөгүбүзгө толтургун я Рабби. Кур'ан окуп, Кур'ан жаттаганды бизге өзүң жеңил кылгын. Жаттаган Кур'аныбызды жүрөгүбүзгө бекем орноткун. Окуган сүрөлөрдү, жаттаган сүрөлөрдү жүзөгө ашыруучулардан кылгын. Бирахметика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.